Banyarwanda, banyarwandakazi, bacunguzikazi, namwe inshuti z'urugaga FPR. Nk'uko mwabimenyeshejwe mu butumwa bwacu buherutse, ubu butumwa nubwo kubagezaho amakuru y'uko ibintu byifashe inaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko ingabo za FPR Inkotanyi zongeye kugaba ibitero ku mpunzi z'Abanyarwanda guhera mu ijoro ryo kuwa 12 rishyira kuwa 13 Mata uyu mwaka wa 2020. Ibyo bitero byaje bitandukanye cyane n'ibisanzwe, bikaba bigaragarira ku bikoresho bikomeye baje bitwaje, umubare wabo munini, ingufu n'ubugome bakoresheje bica rubozo bidasanzwe, cyane cyane gufata abantu ari bazima bakabatwara ku biti nk'utwaye umuhigo, barangiza bakabakegeta amajosi bakiri bazima kugeza bapfuye. Abo bagome aho banyuraga hose barasahuraga, bagatwika amazu yose, yaba ay'impunzi cyangwa ay'abanyekongo. Bitwereka ko byari bifite inshingano zo kurimbura burundu icyitwa impunzi y'umunyarwanda cyose muri Kongo, kandi nta gitangaza kuko byaje kumenyekana ko ari amabwiriza bahawe n'ababatumye. Abibaza ko hari abafashwe ntibicwe, abo tuzi ni abafatiwe ahitwa Ikirama, bakijijwe nuko ubugome bw'izo nkoramaraso bwari bumaze kumenyekana hirya no hino. Ntitwabura kubamenyesha ko ingabo z'u Rwanda RDC zagabaga ibitero zambaye imyenda y'ingabo za Kongo FRDC, ndetse zikanakorana na bamwe mu ngabo za Kongo kubagemurira hakoreshwaga imodoka za FRDC. Nyamara nubwo byari bikomeye, umurava, ubuhanga, ubushishozi ndetse n'uburere byaturanze kuva kera, nibyo ngabo n'intwaro byatumye dushobora kuhikura, tukabasha gukumira ibyo bitero ndetse tukanabisohokamo. Ingabo za FPR Inkotanyi ntizashoboye kugera ku mugambi wazo mubisha wo gusenya urugaga FPR no kurimbura impunzi, ahubwo zahaboneye isomo rikomeye. Ubu nanone ziri kwisuganya kugira ngo zongere kugaba ibindi bitero, ariko turaziteguye. Urwanira ukuri ntarambirwa. Tuzakomeza turengere impunzi kugeza zisubiye iwazo mu rwatubyaye zemye. Imitego n'imigambi y'umwanzi iragenda imenyekana ku buryo itangiye kugaragarira abanyekongo, bakaba bagenisha, ndetse n'amahanga atangiye kurambirwa kubahishira no gukomeza kubashyigikira mu mafuti. Turabibutsa ko mu mpera z'ukwezi kwa 4 twari turi kwibuka ubwicanyi bwabereye Ikibeho mu 1995. Ubwo bwicanyi bwaranzwe n'ubunyamaswa bukabije, aho ingabo za FPR Inkotanyi zarasiye mu nkambi impunzi zirenga 8,000
harimo abagore n'abana. Ingabo z'umuryango w'abibumbye zitwaga minwari ya kabiri zirebera, bwaje gukurikirwa n'ubwicanyi ndengakamere bw'impunzi bwabaye mu isenwa ry'amakambi yo mu burengerazuba bwa Kongo mu w'1996, na nyuma yaho bwarakomeje mu mashyamba ya Kongo. Birababaje rwose kubona nyuma y'ayo marorerwa yose n'igihe gishize FPR inkotanyi ikomeza kuzica. Nanone umuryango mpuzamahanga MONUSCO urebera. Tubyamaganye twivuye inyuma, tunayisaba ko impunzi z'Abanyarwanda zahabwa agaciro n'uburenganzira bwazo hakurikijwe amategeko mpuzamahanga agenga impunzi. Ikindi kibabaje ni uko u Rwanda ruhabwa imfashanyo nyinshi kandi zitubutse, bakagerekaho ayo banyonyuza muri rubanda rwifitiye ubukene. Ibyo byose bikagurwa intwaro zo kurimbura impunzi aho ziri hose, by'umwihariko mu mashyamba ya Kongo, aho kugira ngo agoboke imbabare zuzuye kiriya gihugu cy'u Rwanda. Mwibuke kandi muzirikane ibiraka byacu tubirangiriza iyo ngiyo. Amagambo ya General Mubaraka Muganga aherutse kuvuga. Bacunguzi kazi, namwe inshuti z'urugaga dusangiye gupfa no gukira. Kwirwanaho, kwitabara n'uburenganzira busesuye bwa buri muntu wese. Nta pfunwe, nta nubwo byagombye gutera, cyane cyane iyo umuntu yugarijwe bene aka kageni. Tuboneyeho kubibutsa ko uyu mwaka twizihiza imyaka 20 urugaga FDR rumaze rushinzwe. Imyaka 20 rumaze rurengera impunzi, ruzirinda ubwicanyi n'iterabwoba bya FPR inkotanyi. Ni muri urwo rwego twongeye guhamagarira abacunguzikazi n'inshuti z'urugaga FDR kwisuganya kugira ngo turwanye ako karengane twivuye inyuma, kandi munatera inkunga urugaga rwanyu kuko ari rwo ruvugiro rwonyine. Abashyize hamwe nta kibananira, kandi Imana ifasha uwifashije. Nk'umuyobozi w'urugaga FDR, dukunda kubibutsa ko urugamba turiho ari rurerure. Ibihe bikurikira birasaba ubutwari n'ubwitange kuri buri wese, kandi twizeye intsinzi. Imana nyir'imitsindo turi kumwe, mugira amahoro. Abiberena abo hagati amazi barayajya, haba muri sipi, haba muri koroseke na korosedu, hose barayajya. Zongwe 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 zongwe.